Ikaw ka na. Ate tayo na white. Nagagaya mo na kami sa ikaw sa Yeah, that's right. Oh, yeah. Maganda ka sa mga chocolate dito, ha? Kung ka pa sa television. Pero kung ito para baktiyan. With that and more. With this and more games, hindi ka mamahal. Just check the see the YouTube. Just I can listen to one for now. Lalay ba? Pasahit. Eh, war na dito man nito. Ilang lang 14. That's because after this, the rest of the time. 43 ang pwede ko. Dia kamu mesti dia mesti tu semua instruction dia kayak gitu lah kamu dia kan. Apa apa One on Collins Tagyo. One on Solomon Maduro. Diyan kaya may walk in. One I know, right? Okay, walk. Banyawan walk out ka. on Harrison Sanlete. Kailan San Camilo Sanlete. Lopez? 63 Eh, 43, 44, 45. Ano yung 45? 63 plus 45. Hindi nila kapoy. Kapoy, Lagay niyo dahil ikan din na kasi. 43, 44, 45. 1.6 yun. 6, 114. 14? Okay. Dalawan. One na 63 plus 45. Intela. And 108. 108. 108. Eh, 6 right 6 in. sa right in. 114. 114 or... Oh, great. 8. Next. Next. Kami, Pangit yan. pangit yung isang profile. That's it. My tally sheet for that. No,
Just have a bit. Third. What's up, Palau? Chef mo muna ka. Ay gagi ng gulo. Enak Clara. Ikan kadang-kadang kita dulu elang. Get City Airai. Ya kadang-kadang kita elang kumu na. Or daw may mga rusa. Yes. Oo, ulit. Ulam sama, pero yung kadik yun. Tapos. One, two, and مثل المضيء الجميل. One on one. Come, plus. Oh, one.
Wak nungungyan, item na mo, Brett. Oo, I'm lang mo, Maria. Hi, Palau. Halit, halit. Please click the like button and subscribe for more. There you go. Introduce sa Tikal Adrabor. Makalit. Ako kay election commission. Tingnan natin yung everyone. Nakazimira, consultant, magtulakang pilere, verify ang Ramon, at Adams. Wow! Mag-dimmer, baby, lang siya. Wala, pero gingal lang, mag-dimmer. I fix my book. I fix my book. Yeah, hold it a little bit. Input the first page and then Gabay. Layak, layak. Sila lang pula ng mga kabayo.
Hindi na magtog na may mga mo alam. Eh, yung spiya na rin. Hindi mo ano. Oh shit, no, air, no. To our viewers. Hey! Eh? Kumupit up. Nakangani. Triple like this one. You put the middle below it, Ano gusto mo yung mga shit? Yeah. Yeah, makinig ka. Medyo kakaret. Oh. It's so good. You're up. Nice looking, bangong. Ako ko may say. Sabihan mo yun. Ako nga ba? Are you sure? Come on with this. Apa, hindi kali. Kaya na may gamit nila. Oh. May say. Deh? Ano ka? Yeah. Oh, klaro mo ba? Wala po. Ponger. Change something. Hindi, ang tapos ko makamasa ko yung mga dito din mo menu na. Kami ko siya ng garnish ko. Gusto nito ko, bro. Ano yan? Hey. Oo,
Dia tanga waktu lah dia kan lah. Can you hear? Dia, baik saya kita, mai just kau mengarah lagi dia. Tapi iya langsung aja. Lingkil ngerti ya sir. No. Well, haha, let's go. Halo. Tomorrow? No, I mean tomorrow. Yeah, so maybe tomorrow night. Okay. Okay, thank you. Bye. Oh. Ilan mabaksit? Hindi mo nabaksit ko. Thank you. Yeah. I think it's fine. What? Yes, I'm Yeah. So we're good. Yeah. No, we're Sure, kami. Ayun. Yeah. God, you said a lot. You said a lot that Yaksek pangak mo ngayon. Ang ako to rin, upload na. Hindi siya. Ay, para na Rosie. Hindi na ka nagsukaw. Mukha mo. Ay, tabi mo. oh yeah. This one like that. Ito. Get the right picture. Thank you. Couldn't do that.
Ay, wala pa sa nauna na special election. Wala pa sa nauna na special election. Oh, really? Not even for the food. Oh, so ulang nga special election ra Airai State is legislator Stephanie Ngidoy May, former legislator Ramle mga mo delegate Palvira Kalulaw. So this is the election to fill in the vacant seat. Magalit ka ka. Yan iyak pa. Tsaka mag-print without the Wi-Fi, right? Just print. There. Here we go. What's that? Grateful for mawak lang. Hindi mo magkaroon ko lahat. Baby, bayan mo. Hindi. Kamu may kanya. Do you notice? Ilang bola? Tudo bom. Ang mura bola tinapot eh. Mese dapat check eh. Siya pasestra secchio. Okay, ngunit. Okay, kina-approve. Ay mo, ano. Let me just close by and let you know. Sure. At least fine, it's here. They're ready to serve. Just go ahead and announce that it's the state election and everybody's
kay malungil magsingay mera reklamo ring sa teleprogram brigade matigal message ni live lansin sin lanya Airai State Special Election ra legislature at large ra ongetiu lolbil ra umalpay 9th olbi ra umalpay tanga like I said mlomalil tringgel niya mo malar selging lela Stephanie ni Oymay el niya mlo sa el mo tangat el mo deligat tra Airai mga selging lel ra olbi ra umalpay mlo baaw mategi del secure al sil sa mlo malar gigit al adal mlo malil tringgel adal mo malar gingal lo I say total registered voters sa Airai 1,664 kaya total other secure Airai itel special election na lubi ay gal hamlet Airai mang loringiya karut parang esang oikul mga rulbobal mga ged maviregal selgup tarakarup ordomal mga rusar may lang kada mamorsel ay gelhangarang isang oigul ang rulwabal maget telged gel ordomal o comment telged ilap telged ang aring tiyan register ang deraged ang selame di secure so the bora gelhangarang isang oigul mga rulwabal mga tip en lanya total podcast amle 114 Angel dimle imol nga rabalot number 1 Odir CEO ang ilaya 108 Larnia total ra 6 write-in limla ka blank kalda ka boy kalda ka reject tabor sel laigel hangra or domel mga rusar Larnia total ra 112 ang votes cast 112 al adam no senkyo engel dimle imol nga rapalot number 1 Odir CEO ang ilaya 101 Larnia total ra 9 al write in tul blank dakaboy del dakabichip mo ray gelu dokya rogui ma total votes cast ra Airai amna 226 special election gel dimle imol nga balot number 1 al Odir CEO ang ilaya 209 Nanya total ra 15 al write in tablo al blank dakaboy del dakabichip Hidi ako kuno kara tel Airai State Special Election ra legislature at large ra 9th olbi ang umulbay ya gimra nga sulira rekla other rings marumes el nga nga ni dilgel mutakang al montial lalo demwal mura office ra senkyo ra klubu mo mga asmaril ra 9 o'clock ra 2000 9 AM 18 o'clock ra 2000 wal nga karami with mo mo office 488 1554 sulak